Alang ang Arisang Ho, Zoo Director, Mrs. Malo Kropi, founder of Carby Anglong Fashion Week, and also the textile designer and design clothes brand of the Golden Ring. Alam itu kena join ni sini labang so ini tu mapan pindeng sumpot mesin beri ipeklang pia pot alam itu mapan curore une anu tik sampai itu alam itu gadung kami apan ninga klong pen alam itu mapan kacuro pot dari kita dari kita madana tu kita dari kita please give them a big hand. Ladies and gentlemen, thank you so much for your support. Thank you. Langsung nanti malang itu menlo, mar akhir tu lo alang tu akhir kita masih ni orang penanggunan ni. Mini penseng lo, dia tak aktif tu jong lo, tapi tu kita pon feeling weapon hem le rock te matapen, peta pen pon te nampang singana. So kau tak tu lo tu, dia tu, payah pun tu, dia tu, tapi yang rumah lah tu, dia tu pun tu. So lo tu kali so pin so kali tu tak aktif ya, jangan kaya tu jadi tu macam ni dona, dia tak aktif take pen, itu bang ada pula long nam drop plot pen. Emi tang adi malo kasi nam long dia panle itong bor ipon lo na.
embroidery laki pitha kadi machine pensi embroidery aria saine madan ke machine pensi na bang apura mang madan ke motif ke kasi lampong embroidery peacock worn by Miss Ruptini Inti Katarpi Miss Ruptini Inti Katarpi non itu masih salong si dolo itu macam embroidery api ama itu pada kita tipu apa dalam di pada kilo pipit ini nanti alasin kita me tuarlo penting lock to pipit penting lock kita me embroidery modern di area ini itu ke charting nanti penting kata kita me itu cangkok pendonan ne itu pegang penting ini pini peacock sampai ke bangkok kalau modern ke bed kita lock kita me lang ni pipitnya and next we have lagi alam ini penting okay challenge peacock is worn by Miss Hunmili Hansepi alang ini lagi Hunmili Hansepi alang ini lagi pindeng api lagi seleng api kok lepas alang itu pangwar lagi seleng api dia lang mipik lepas along dokitnya alang itu cincang pun atau alang itu tinggi itu kalau tinggi alang kita lang mipik lagi leg pun begitu kok is worn by Miss Piripika in TP. Alam ni men lagi Piripika in TP. Alam ni kacintang apinde lagi. Alam ni duplir tu apiko. Abang tu apiko abang tu dia duplir tu begitu ko. Jadi itu apinde itu makal dia apinde. Dopiknya berpendang ni dipiknya. Mr. KYF sa tipalong binabang ito. Alam ni Jane, noon na 2024 alo. Anchoring alo, sabi, group leader. Ano ito ni Jane Tipon ha? Ang iba? We have our model with the child. No, ito, alam ito man sa ipolong dia, alam ito pindeng sumpot lang ni sa kanya itu bakal sila pindeng sumpot na po at ilang mi itu manhingarong mi so for the almost I want to welcome Sipu Nijo Kapiba worn by Miss Ata Timumpi alam ito maangno non rang tulo lang ika tintang na pindeng laki Sipu Nijo Kapiba di ka perpon alam ni men laki Miss Ata Timumpi alam ni lo alam ni RJ may pikanya alam ni katintang apindeng langka doon ato ito karbi apindeng napuan na silang may lapin tukot ini tu ekon longgi laki piluru katintang abang piluru born by Miss Isel Teron P salang ipangon itu kita long alam ipon temit ekon long po alam ni penipilo ning dulu ma alam ni kacintang apindeng laki itu oto ni bapa pido madidi tiba po po at ila so tiba lang di api ke pati plan laki ibusi keso at inon support itong ekon long ni I would like to welcome her on the stage Peluru worn by Miss Teron P. Alang ni men lagi Miss Teron P. RG ni pikanyang doon na ito lang ha. Alang ni Pan. Richard Epic ha. Nalito Richard Epic to. Debbie doon na ito. Insam mo didi. Insam sila din. Okay. Our own picture ng ba.
Hong Jai Long. Itu matino. Itu hekon peko. Born by cleared up Tisopi. Alang ini lagi cleared up Tisopi. Alang ni gading sang apinte no pilot ini ba? Kilo Pejang Pong. Di Pejang Pong. Lang isitanya. Won by Miss Clermina Bongrumpi. Alam niyo na laki Clermina Bongrumpi ay likaching tang apindeng laki P Honki aso na pinapiko. Alam niyo pitanya? P Honki laki litong apan itu makarbi at pindeng at sumpot. Kasi nang ialong doping lapenke. Nang train mo sa may tumapan abang paraonto lapenke. Bar na liting ka natin may isang dot lapenke. Pinaka na kiso apan ke ibang apan mati sinapan na kinudo. Laki ano sinapan bang pagkili kake. Hindi ibang may ibang selad na dahil hindi. Ako ka tulong. Dorong na pinakapantalong. Kalina mo lang doon ito. Ikaw stopper. Miss Neha Tironpi. Neha Tironpi, alam ni pa na tinignan bang abelo pati hindi masadang. At alam ni ke Miss King Super Lover International India 2023 winner in Goa. Alam ni Goa lang kami. Ito pa kayo na bang lo? Tapos kay Grand Miss King Assam 2022 winner and best wife. Grand Miss North India 2022 most Indian. And Miss EKK 2022 and Miss Hodai 2022 Best Work. Kasi alam niyo, lapuan itong karbiang long of hand nong ni EK1P. Isi ka rin, hindi ka lang ni. Alam niyo pa nong EK1P, kung ano, tingin mo ma? Kung ano, kung ito mo karbiang long at tumapan. Ito mapan, akin may atuwar. O may kimi ito mapan sa semet, Japon, epet ipik lang pipon lo. At ito na